mwebare kandi mwe abija kubasa kukwata omukoro gwitu ebintu byagenda je abo kuba wareba wakora omukoro abantu bakija ati nono ndace kindi impura yino kushemerwa kumunonga ahabo kubasa kutongoza orutamboru kandi nosho mu Uganda nurwo kubanza still n'ebintu bibiri mu Uganda nitwe bo kubanza okutongoza orutambi orwa karcho
Patrick, igice cy'ubururu
Come on.
Murungi owankore Media TV twakwakira Oryota nibitambura bitoko eshaheji twaturya ha achiwuro cyo mwaka kandi tokutongoza akanyonyi album launch ekihuro cyakirya ha. It was a VIP show Hotel Triangle kurigwe omukuru Michael Rama kandi Michael byagenda bita mwebare kandi mwe abija kubasa kwata omukoro gwitu ebintu byagenda je abo kuba wareba wakoro mukoro abantu bakija ati nono ndace kindi impuranye no kushemerwa kumunonga ahabo kubasa kutongoza urutamboru kandi no shomu Uganda n'urwo kubanza still n'ebintu bibiri mu Uganda nitwe bo kubanza okutongoza urutambi orwa karcho cyo neco kubanza muri burenge rwizoba nitwe bo kubanza okubasa koro mukoro oguri kusera tikusera konka ogwaka sente kirire tiro rakozero mukoro guri ya mitwari 10 na mitwaro 50. Yes, so ni nsima ruhanga ni nsima na nabo bona abatire mamani kubasa kureba ngo mukoro gugwabo habo kwatinyenyenka Hotel Triangle mwene nebindi binji. Yes, ebindi ntuzakubere mu video yakuba we captured everything. Iwenkiwe ekinti kugita hoti wenka Michael atshikandi mwene atenonora cyakindi umuntu ari kubana naguze kintu ningashara ku promoting ekintu nahura yashemererwa hagira reve yahika so ninsima rango girango nyowe ninyikirize kugumana ingeza okupuringa apu ebintu byakarecha kandi ya myaka mito abantu abinyi batekateka n'abazeyi mbasha kwamba korebe so nikiyongera munonga value
ya industry kandi kigakachongera value aha culture yitu abantu bona mbamanyangu riyare abanyankore n'abaganda nibashemerwa bati bari abati konka waria cyo kurya tuyerekere naryo bunkwene naryo mu story ya wa stage twagambero na Prose Kankunda twashanga 12 years back you have ever worked with her tujengu no mwumbanda bako inspiring kuguma mu kintu cya culture no akanshanga ndukumanya kuno jango akata ntanta kumanya akata kuza kuntunga nintekateka so tuwe ya inspiring njiro kuya onyonyi nyandu kureberaho ibintu byinshi yes njanka zarwa ndukukundo buhangwa kandi nareba ngo byuma ino kusettinga ikintu kagite kinyenda kukikorera bacheteze abantu bona nbenda abantu bona mbenda kwateje microphone konkiwe waji kwasire kandi ati nibasa kushanga no buriyaha inembuho konka wija ataroriya ino bunafu atakwenda kora kwata kamera bacenge so it's passion ukunde kintu ochitwaro mu twagaruka ombuhango hano ya ankore ni kintu cyo kitukuburamu like in our generation ka generation eje turimo ni kintu cyo kituyerekerere ningashe kitwimera misho kugira ngo kigite wabuhango bwite okwekunda tutabanyankore tukwekunda tukwehagira egisho kuri aberinka Kampala wanoza kureba ensi yona neshemererwa mwaterekesho ngura abantu bona mbimukana bazina konka munyankore nubasa kweshongere bishongori 500 agumashitame nakureba achetegereze so okuhagira kwabona ukuki wakati nkwamyangu nikuche maybe nubasa kushanga tutakakozireba kwenda so nyonyenda gukora munonga kujya nkorebe barukwenda then nabe kumpagira mukamana wari kumanya wewe ibigambo byawe bya muheru abagizi baba bakureba ari nkore media we shall talk more with the time yes echo kubanza ebyeshongoro ni 8 album nishabangu ebyeshongoro ebi by tomorrow mbikwa biri ya social media platforms zona so please like my album ayora arebe ka post kakugamba akanyonyi album mazuma ronda akanyonyi ekishongoro echo mwene byeshongoro mu bikunde birwabo kuba nicyo cyamane then asigaro mwako gurukwija tugaruke tuyishanga ntujagaruka washigaruka mwe bari mununga abantu batureba Michael he had a success. It was a success. Yeah. It was a success. Wanatureba bari nkore Median Bears in ZJ Cerebu Wambara. Always stay tuned and mukunde ankore. Nko kuthimu yitu nejangu firu ankore. Good. Okuyaho nyenda abantu bakumanyisha ngura kanyonyi abinji mamanyamu ndetse ne ya trending njira. So akanyonyi nikagira ngo mbwine nkunzi nakanyonyi weza mbwine nkunzi yamawe mbwine nkunzi ndikitoweza oguni nkunzi ayuweshe rukunde gumeho. Thank you so much. Selecta, kuluta ninga hale kaleba. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.